Pozdrav ljudi, u ovom videu radit ćemo unboxing Nokia 5. Kao što vidite, kutija je malo drugčija nego na Nokia 3. Da vidimo šta piše na kutiji. Znači, Nokia 5 radi na Androidu 7.11 Nougat. Ima isto aluminijumsko kućište, okolo aluminijum, pozadi isto se nalazi aluminijum. Ima Gorilla Glass s jedne strane, znači ima cijelo ovaj ekran je u Gorilla Glassu i čak je i kamera i blips pokriven sa Gorilla Glassom. Znači dalje ima 4G mrežu, 2 GB RAM radne memorije, 16 GB interne memorije koja može da se proširi na 120. Znači, izvinite, nije 120 nego 256. Na 256 GB može da se proširi. Ima 64-bitni octa-core Snapdragon 430 procesor, 5,2 inča HD polarizovan display, 13 megapikselnu kameru kao glavnu pozadi sa autofokusom i 8 megapikselnu autofokus prednju kameru. Pa da vidimo kako izgleda uređaj. Dolazi u foliji kompletno. Evo ga, izlazi. Što vidite, ovaj je u malo plavkastoj varijanti, nis crn, pa da ga upalimo. Malo retro zvuka. Stavili su stari poznati zvuk. Nismo još stavili SIM karticu, idemo dalje. Znači, povezali smo se na Wi-Fi mrežu. Odnutra ima nalazi ažuriranje. Nećemo baš da radimo sad taj deo. Ništa, pustit ćemo ga da radi sam, pa nastavljam dalje. I evo, posle jedno 21 minuta skidanja, downloadovanja i ažuriranja sistema. Ponovo znači, radi se ažuriranje sistema i instalacija. I u završnoj fazi nisam teo da vas davim sa tim, nego da vidimo kako će sad izgleda Android posle ažuriranja. I evo ga, pali se ponovo. Da li će se pokrenuti? Evo je Nokia, sad čekamo malo retro muzike, retro zvuk paljanja Nokia. I evo ga. Pa, ponovo iz početka.
ponovo traži žuriranje. I evo idemo dalje sa standardnim početkom. Nećemo odmah sve to da radimo. Ne sada. I da vidimo kako to izgleda. Znači evo ga. Android po Nokiji. Imate ovaj fiokicu, kako god, gdje se nalazi aplikacije, što se meni sviđa za razliku od nekih telefona koji su na jednom mjestu. Da vidimo podešavanja. Morija. Znači imamo 6,79 GB iskorišteno od 16 GB. Što znači da imate 9,20 GB slobodno. Bez nijedne aplikacije ili bilo šta. Unutra. O telefonu. Ono što je razlika jeste da se Android update-uo na 8.1.0 za razliku od specifikacije koje piše na kutiji. Novi Android. Nije Nougat. Znači bezbednost je 1. mart 2018. Unos jezici, to je standardna stvar. Mreže sve vam je standardno po Androidu. To je to za da vidimo kamera kako funkcioniše samo. Na ovakvom svetlu, evo vidite kutiju. Prilike. Što se tiče samog izgleda, da izađemo da zaključamo. Pozadina je metalna, sve je metal. Natpis Nokia nije štampa, nego je jednostavno urezan u metal. Kao što sam već rekao, i ovo je Gorilla Glass, tako da nećete imati muke sa nekim predmetima koji da se lako ogrebe objektiv kamere i ima dual, znači LED blitz. S prednje strane je kamera od 8 megapiksela, ova zadnje 13, oba dve imaju autofokus. Ono što je meni bitno je da su ovi tasteri osvetljeni, vide se. Ono što jeste velika mana jeste što nema LED notifikacionog svetla, da znate da li vam nešto stiže
ili da li ste primili poziv, poruku, bilo koje obavještenje. To je glavna mana telefona i što su uštedili na tome, to je baš bez veze. Evo dole vam je mikrofon, USB priključak ili punjač, zvučnik, drugi mikrofon, priključak za slušalice, mjesto za SIM, mjesto za microSD. Da zaključimo telefon. Privedemo unboxing kraju da vidimo šta stiže još u kutiji. Znači imate iglu za otvaranje i vađenje SIM kartice i microSD kartice, višejezično uputstvo, kratko uputstvo za brz start. Znači eto, imate dole, ovo gore sam pogrešio još jedan mikrofon. Znači glavna kamera, audio priključak, gore je prvo SIM, pa microSD, senzor otisaka prstiju, priključak, tasteri za pojačavanje i tasteri za napajanje i isključivanje, USB tip, micro USB tip B, nije USB tip C. I ovi tasteri su metalni. Ono što stiže u ovoj kutiji su slušalice, data kabel ili kabel za napajanje, to jest kabel za transfer podataka i strujni adapter koji isto ima Nokia logo utisnut u plastici. To je to što dobijate sa telefonom. Hvala što ste gledali ovaj video. Malo ima nekih dužih stvari. Izvinjavam se, ali malo je poduži video, možda je nekom dosadan, možda nekom bude interesantan. Sve samo hvala na gledanju. Interesantan uređaj. Radit ćemo i recenziju istog, kad malo par dana bude korišćen. Tako da očekujte sljedeći video vezan za Nokia 5. Hvala vam na gledanju, do sljedećeg videa.